Thobela ka lapeng re le amogela go ditaba tša Sepedi mo go SABC 2 gomme molautšana wo o ra gore re thomile ditabeng tša rena gomme re thoma ka dihlogo. The flag of our country is a sacred article in the life of our country. It is that flag that unites all of us. Mopresidente Cyril Ramaphosa o sotše ka bogale papatšo ya sepolotiki ya mokgatlo wa DA yeo ka gare ga yona e laetša go flaga ya naga e swa lorelore. Go fihla ga bjale batho ba 28 ba kgonne go hlakodišwa moo go bona ba tsela ba hlathilego gore ba hlokofetše morago ga go phuhlama ga moago ka George Western Cape. Thobela ka lapeng na le Mpoteme re romilwe ke sehlopha sa Sepedi go tla go lesolela tšeo di hlolego di direga mosegare ka moka. Re thoma ka tšeo dirego Mopresidente Cyril Ramaphosa o sotše ka bogale papatšo ya sepolotiki ya mokgatlo wa DA yeo ka gare ga yona e laetša go folaga ya naga e swa lorelore. Ramaphosa o a bolela seo ka Mokopane provinseng ya Limpopo moletlong wa go bula ga dikantoro tše mpša tša kgoro ya merero ya selegae le dilori tše dingwe tša go thetha tše legolo. Ramaphosa o re dilori tšeo di a go thuša go tlalelana ga dikantoro tša kgoro ya merero ya selegae ka nageng. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re papatšo ya DA e nepile go menola mmušo le go roga ka naga go papatšo ya dikgetho ya DA yeo e tsošitše go lerole go bonala flaga ya Afrika Borwa e latswa ke mollo ka go nnanya fa o lentše le hlalosago gore dikgetho tša lenyaga di ka ga go phološa naga ye go tshenyo yeo e hlotšweng ke mokgatlo wo o bušago wa ANC. Mafelelong go bonala flaga yeo e lokilego le moene wa DA wa dikgetho wa gore kopanang go phološa Afrika Borwa. Ramaphosa o re maAfrika Borwa ka moka ga ona a swanetše go kopantšhwa ke flaga ye ka ge batho ba bolaetšwe se. O re papatšo ya DA ga e amogelege le ga tee ka ge e le gore e nepile go aroganya maAfrika Borwa. That is treasonous. The flag of our country is a sacred article in the life of our country. It is that flag that unites all of us. It is despicable that a political party can, as it seeks to express itself, go and burn the symbol of our unity, the symbol of our existence as a nation. Go le bjalo tona ya merero ya selegae o re kgoro e nyaka go katološa dikantoro tša yona mabenkeleng go parara le maokelong ka moka. O re se tla dira gore go be bonolo go hwetša ditirelo tša kgoro. Go tloga Durban re boa South Gate dibeke tše di tlang gona mo Johannesburg, go tloga South Gate ra Tiger Valley kua go la Cape Town, go tloga mo re lebelela dimolo tše ding gape. So president ya mafelelo di traka tše re dirile tše leina re di bitša gore ke Home Affairs on Wheels. Badudi le bona ba amogetše se ka diatla tše pedi. Re thakgetše le moago wa Home Affairs o re thakgaditše ka lebaka la gore wa mamotlha re na le open space, re na le mo re dulang gona. Thabile kudu ngwana mmaena a re tse re dileng ka Home Affairs ya borena e botse ya Mokopane. Dilo ka moka re di fumana mo gaufi ntse re la mathomo ba ile kwa difemeng kwa o nyakega selo tshwantse o tle mo toropong jale go ntse tse ka ra toropo re tlo fumana ntho ngwe le ngwe. Kgoro e tsebagaditše gape motšhini wa go bitšwa kiosk wo o šomago bjale ka motšhini wa go ntšha tšhelete fa o motho wa ka tsenago go ona go gatiša ditifikarata le semetseng gape le go dira dikgopelo ya bobedi go ya godimo ya pasa le lengwalo la mosepedi. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mokopane. Moetapele wa DA John Steenhuisen o šireleditše papatšo ya mokgatlo wa gabo yeo e tsošitšego ditaba di gana go fela yeo e laetšago go tšhupja ga flaga ya Afrika Borwa. Steenhuisen o re papatšo yeo ke fela segopotšo go bakgethi bao ba ya go voutela mokgatlo wa ANC, EFF le wa MK ge go lebile dikgethong tša bosetšhaba le tša province. O re pušo ya mohlakanelwa ka mekgatlo ye ka boraro bja yona ya go gwahlafatša ekonomi o beale ka East London ka Eastern Cape lesolong la gagwe la go uauetša bakgethi ka tlase ga moeno o re go Rescue South Africa o rago gore hlakodiša naga ya Afrika Borwa.
Papatso ya dikgetho ya DA e thakgotšwe ka Sontaga e šetše e fihleletse babogedi ba go feta dimilione tše 3. Papatso ye e tsošitše dipolelo di gana go fela ka tsela yeo seswantšho seo se šomišitšwego e fela DA ga e šišiwe ke seo. Symbolism of that particular advert was that our country is on fire. We've got 42% of our people who don't have work, 84 people being murdered every single day, 7 out of 10 young people cannot get a job. We've got load shedding. Our country is literally on fire and we need to do something to fix it. And the advert shows exactly what that fixing requires. It requires people to vote for the DA. And that's why at the end of the advert, the flag is restored to its full glory, giving people the call to action in this election. If you want to rescue the country, you've got to vote for the DA. Kgoro ya dipapadi bokgabo le setšo e nagana go tšea dikgato tša semolao kgatlhanong le mokgatlo wa DA. The Democratic Alliance decided to offend and insult the nation by showing a political advertisement depicting the burning of our national flag. The minister adds that South Africa's flag represents our nationhood. It represents the coming together of our people. The South African flag symbolizes unity in our diversity and represents the hopes and aspirations of our nation. As custodian of all national symbols, which include the South African flag, the minister strongly condemns this advertisement. Steenhuisen o tshepišitše go tliša mešomo ya go balla go dimilione tše 2 ka profenseng ka mokgatlo wa gabo ka thopa dikgetho. Godimo ga yona taba ye re le kgopetse maikutlo morago ga putsišo ya lehono mo rrego. Maikutlo a gago ke afe morago ga papatso ya dikgetho ya DA yeo ka gare ga yona e laetšago go fišwa ga flaga ya naga? Letlakaleng la X Maumela Moila o re DA ke mokgatlo wa magwaragwara ga ba hlomphe naga ye ya rena. Re sa lebale gore ba šetše ba etetše ka kua USA ba fihla ba gaša maaka ka seemo sa naga ya Afrika Borwa ba tloga ba le kgatlhanong le mmušo wa batho baso ka kakaretšo ke ba radia. Ge le Nyakallo Mokhampanyane yena o re ga go selo sa phošo seo DA e se dirilego, se ke karolo ya go uawetša dikgetho. Lešata leo ka moka le tsoša ke gore tše di dirilwe ke mokgatlo wa DA. Ge le letlakaleng la Facebook le bo Moropane o re seo se diregitšego ka mokgatlo wa DA, mmušo o swanela ke go tšea magato kgatlhanong le DA ka go fiša flaga ya naga. Ga se laetša telelo ke rialo. Ge le Magahlela Daniel yena o re go fišwa ga flaga ya naga papatšong ya DA ke sešupo sa go hlohleletša lehloyo go badudi ba naga ya Afrika Borwa e le go maitshwaro ao re a gatlago ka ntahle ebile re a tswela ka mare. Ka mehla le mehla re leboga maikutlo a lena ebile re le bogopotse gore a amano le lekgotla gašo ka selo ke maikutlo a lena. Re tšwela pele ka tšeo di rego mahlo a dibona wa ANC gape e le tonakgolo ya maloba ya Gauteng Tokyo Segwale o re ngwako wa mokgatlo o bušago wa lauma ka mollo gomme bo mahlo a dibona ba swanela ke go tšwa ka makatanamane go ya go tima kgabo yeo e laumago. O be a bolela pele ga babega ditaba nakong ya lesolo la mokgatlo wa ANC la go ka goketša bakgethi ka katlegong bohlabela bja Johannesburg. Segwale ga mmogo le baetapele ba maloba ba mokgatlo go akaretša Thabo Mbeki, Kgalemo Motlanthe le David Mabuza ba tsenetše lesolo la ANC dikgethong fao ba le ka Mbethe ga mmogo le Phumzile Molambo Ngcuka le bona ba tla latelago. Mahlo a dibona wa ANC yo gape e leng tonakgolo ya peleng ya Gauteng Tokyo Segwale o hlolatsentše dinala temeng a ua boeletša ANC bakgethi katlehong masepaleng wa Ekurhuleni. O re ANC kotsing ka lebaka la diphošo tše ntši tše e di dirilego mo nakong ye fetilego. Ntlo ya heso ya tšha. When your home, your father's home is on fire, you don't do gabaza and ask what's happening. You take the bucket and join all others. And we douse the flames. Then we can talk later under the mile. What caused the problems? But for now, when you're a soldier in the trenches, as Chris Hani was, when there are problems inside your family, they can wait. The house is on fire. That's why we're here. Baswa ka tikologong ye ba lla ka tlhokego ya mešomo. Ka go le lengwe mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o re moetapele wa lekgotla la Umkhondo we Sizwe Jacob Zuma o santše a swanetše go tla go tšwelela pele ga komiti kgalemo ka ga tshitše melaotheo ya mokgatlo. Komiti e be e swanetše go dula le kgolo eupša e šuthišitšwe go fihla ka morago ga dikgetho. So there's no need to intimidate each other. So what they thought they will get out of the disciplinary process at Luthuli House, violence,
anarchy and turning our headquarters into a spectacle of anarchy. It doesn't mean the DC against Zuma is postponed forever, and that is he will never be disciplined. He will be disciplined. Balula le maloko magolwana a mangwe a komiti phetiši ya ANC a lesolong la go uauetša bakgethi ka provinseng ya KwaZulu-Natal. Badudi ba inanda ba kgopetše ANC gore e rarolle mathata a bona a tlhaelelo ya metsi, motlakase le kelo ya godimo ya tlhokego ya mešomo le bosenyi. Balula o hlaloseditše badudi gore 350 ranta ya kimollo ya bohloki e ya go katološwa gore e be karolo ya basic income grant. Mopresidente wa EFF Julius Malema o boditše badudi ba Castile ka Bushbuckridge provinseng ya Mpumalanga gore ba setšiwe ke maikutlo ge ba bouta ka la 29 Mopitlo. Malema o ba bolela nakong ya lesolo la dikgetho la mokgatlo wa gabo. O tlhotlheleditše badudi go ya go boutela diphetogo gore ba hwetše kabo ya ditirelo tša motheo. Motlatša mopresidente wa EFF Floyd Shivambu le yena o be a le ka Gqeberha Eastern Cape lesolong la gagwe la dikgetho. Badudi ba Castile ba tlhwele ba tšwele ka makatana mane lepatlelong la dipapadi la ga Mashego ka Mpumalanga. Bontši bja bona ba sa tlhobaetšwa ke kabo ya ditirelo, ba re tshepo ya bona ya mafelelo e go EFF. Moetapele wa EFF o re batho ba swanetše go tšea letšatši la 29 Mopitlo e ke ba dira dikgopelo tša mošomo. Or today, kinali interview le future yaka. I can't go to my interview. I'm going to vote, and I'm going to vote for the future. Ka Gqeberha Eastern Cape, motlatša mopresidente wa EFF Floyd Shivambu re batho ba swanetše go sepela ka bolokologi ge ba le mebileng ya bo bona le go se tšhabe dikebekwa ge ba le ka magaeng a bona ge be a eme phatlalatša kgahlano le bosenyi. Shivambu ipileditše gore badudi ba ipope ngatana go lwantšhana le bosenyi bjo bo ikepetšego ditoropong. Lengwalo la dingongorego tša badudu le filwe maphodisa. Ditiši tše 3 tša maphodisa ka mmasepaleng mogolo wa Nelson Mandela Bay di na le palo ya godimo ya melato ya polago le go ba maemong a bo 30 ka nageng. Badudi ba phela ka letswalo la mmutla. Bekeng ya go feta ka letšatši la tokologo, badudi ba New Brighton ba gwantetše station sa maphodisa se ka ge ba tlhobaetšwa ke bosenyi bjo bo ba hlokišago boroko tikologong ye. Go ka ba le bohlatse jo bo laetšago gore Jabulani Khumalo yo a ngwadišeditšego mokgatlo wa MK o neile mopresidente wa maloba Jacob Zuma marapo a boetapele kgweding ya go feta. SABC e bone lengwalo leo le ngwadilego ka la senyane moranang fa o Khumalo a ngwaletšego IEC gore o rola marapo bjalo ka moetapele wa MK gomme Zuma e tla ba moetapele le nkgetheng wa bopresidente bja mokgatlo wa MK. Lengwalo leo le ngwadilwe pele ga lengwadilwe pele ga la bjale ba kere pele ga la 5 Mopitlo fa o Khumalo a kgopetšego khomišene ya dikgetho go tloša Zuma bjalo ka moetapele wa mokgatlo ka ponyo ya leihlo. Khumalo o bolela gore Zuma o tsorame maemo ao ka bomenetša. Polelo ya ga bjale e latela morago ga gore yena le maloko a mmalwa a mokgatlo wa MK a rakwe ka mokgatlong bekeng ya go feta. Go sa le bjalo, mokgatlo wa Umkhondo Wesizwe o ipileditše go balatedi go theoša maswafo. Mokgatlo o sotše mohlami wa ona wo wa rakilwego Jabulani Khumalo ka go sepela mokgatlo ka tlase ga maoto. Go ngwalela IEC lengwalo a kgopela gore mopresidente wa peleng Jacob Zuma a tloše maemong a gagwe ka ponyo ya leihlo. Go Putšišo ya rena ga bjale a re kweng fao go lahletšego sa mafehleng a lena ka mokgwa wa WhatsApp putšišong ya go amana le papatšo ya DA fao go fiša go flaga ya Afrika Borwa. DA re bontšha gore a ena taba le naga ga bona e sa re bontšha gore ka gare ga DA ga botse semerafi e gona ka gare fao. Mokgatlo wa Democratic Alliance ke mokgatlo wa batho ba tšweu fela. Papatšo ya bona e laetša go se amogele Afrika Borwa ya demokrasi ebile ke sešupo sa go laetša go nyaka go iša mmušo go ba gona go tšea mmušo ka maatla le go tšwela pele go hlola dikgaruru tša phatlalatša. Go fiswa ga folaga ya naga e no toa e bontšha botse gore DA e sa le kwa mmušong wa letlhoyo le kgethologanyo e bontšha botse gore a e tlhomphe naga ya rena.
Bešong re sa le amogela re tšwela pele ka tšeo di rego dihlopha tša phuruphutšo le tlhakodišo di sa tšentše dinala temeng go leka go lota mehlala ya batho bao ba gagetšego kampeng ya lefase morago ga go phuhlamaga moago ka George Western Cape. Go fihla ga bjale batho ba 28 ba kgonne go hlakodišwa mo gareng ga bona ba tshela ba hlathilweng gore ba hlokofetše ke batho ba 75 bao ba bego ba le lefelong leo la tiragale ge moago wo o phuhlama letšatšing la maabane. Bašomi ba go feta 200 ba tlhakodišo ka thušano le dimpša tša go dupelela ba beile šedi ya bona go lota mehlala ya bao ba šaretšego morago ga go phuhlama ga moago go hlomile dipoledišano le bao ba šaretšego tiragalong yeo. Mmušo wa province ya Western Cape gore ba malapa ba tsebišitšwe ka kgato ye nngwe le nngwe morago ga diiri tšeo di rilego. Le ge go le bjalo ba bangwe ba malapa ba re ba nyaka fela go botswa ditaba tše botse gore mehlala ya magabo bona e kgonne go lotwa go ba go fihlelela. Bora di-engineere bao ba ikemego bahlankedi go tšwa kgorong ya mešomo le maphodisa ba gare go nyakišetša seo se ka bago se hlotšego go phuhlama ga moago woo. Nkgwete ya peleng ya Matswele Afrika Borwa maga a mararo Dingane Thobela o hlalositšwe ke ba bantši bjalo ka monna yo a bego a na le pelo e botse le yo a bego a na le kgahlego ya go thuša ba bangwe ka ntle ga dipapadi. Thobela wa mengwage 57 o be a gopola le go keteka tirelong ya segopotšo yeo bego e swaretšwe ka Johannesburg pejana le hono. Thobela o robetše boroko jo bogolo bekeng ya go feta ka Johannesburg morago ga bolwetši jo bo sa tsebjego. He displayed enduring patience, steadfastness, compassion, calmness, authority, confidence, moral correctness, extraordinary energy and ability, compiled with total dedication to everything that he puts his hands on. I think the youngsters today must remember the name Dingane, the Rose of Soweto Thobela, because he is legendary. I would say if you talk about South Africa's greatest fighters of all time, he's got to be in the top 10. Bjalo re le alela ka boripana gore mebaraka ya dišere e be eme bjang ge GSE e tswalela pejana ka iri ya bohlano. Ranta e hlwele matlafetše kgahlanong le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo seo go bego a se gakaditšwe ke tshedimošo ya naga ya US yeo e rego naga yeo ya go fokotša kelo ya ditefelo tša yona go tloga kgweding ya Setemere le nyaga. Tšhupjane ya theko ya dišere ka kakaretšo GSE le yona e šomile gabotse lehono. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya platinum mo theko ya oli e fokotšegilego go ya go $20 20 barele go ya ka dipego. Se se hlolwa ke nyakego ya go feta tekano ya oli e le ka lebaka la mathata a sepolotiki go etša ka Middle East. Bešong di felela fa nako ke yona e fihlilego mafelelong ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pula Ragwatha ra Eben Boroko. Mogedi wa SABC ke go tamiša go tša boso mošomo bja lekgono re bona gabotse mmaro a pharepharile ka kgetha dibaka ka dikarolong tšeo di lego ka bareng bja naga bjalo go ya gona ka lebopong la ka bohlabela ge le ka dikarolong tša ka borwa le ka borwa bohlabela bja ka Afrika Borwa re bona gabotse lephutlamo ya go tonya le kgeregela ka dikarolong tše le tiša kgonagalo tše di botse tša mesarasarane la ka moswane re sa bona gabotse dikarolo tše dintšhi tša ka lebopong la ka borwa le ka bohlabela kgonagalo tše di botse tša dipula di tla ba gona e le tše bofefo ka dikarolong tšeo go apogile ka dikarolong tše dintšhi tša ka bogareng bja naga bjalo ge re go dikgata tša ditemperature le tlase gabotse re thoma bjalo ka province ya ka Gauteng le tlase gabotse o le ka Pretoria le a fiša ke kgrata ke 30 ka moka o fihlabela ka bo Springs le ka bo Johannesburg go le ka dikarolong tša ka Limpopo province le tlase gabotse ka dikarolong tše le a fiša ka Mosina 33 le ntšhana wa moneteng go tsena bjalo ka Polokwane ke 20 ka dikarolong tšeo ge re ya gona ka Mpumalanga le tlase gabotse le a fiša ka Ladyburg Mashishing o fihlabela ka dikarolong tša ka bo Middelburg ka bo Carolina 27 ka dikarolong tše a re apareng gabotse ma Afrika Borwa ge re ya ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal le tla fiša gabotse ka bo Ladysmith wena lo ka Ulundi ka bo Richards Bay go tsena bjalo ka toropokgolo ya ka Durban 27 le a fiša ke la Lehlabula wena le go ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela le tla sa gabotse ka Bokomane wena le go ka bo East London le ka bo Makhanda go tšidifetše la ka moswane magašo a rapareng gabotse
wena le go ka borwa bodikele ba ka palela ka moswane re bona gabotse gore mare a tla ba pharepharele ka go kgetha dibaka ka dikarolong tše go atonya go tšedifetse ka bo Laingsburg go tsena bjale ka toropokgolong ya ka Cape Town ge re ya ka dikarolong tša ka paleboa la ka moswane le tla fiša ka bo Upington ka bo Kuruman ka bo Kimberley go tsena bjale ka bo di-Ag rata ke masompedi tshela re ya gona ka dikarolong tša ka Freystata go mo-Afrika Borwa le tlasa gabotse ka dikarolong tše le fodile gabotsenyana fela go ruthetše ka bo Kroonstad ka bo Welkom go fitlha bjale ka bo Bloemfontein masompedi seswai ge re dikgaritlela gabotsenyana fela ka dikarolong tše le tša ka Northwest le tla fiša ka bo Rustenburg ka bo Lichtenburg go tsena bjale ko Mahikeng go fitlha bjale ka bo Tosca magešo go tšwa go nna ke re mošate